السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وضعيات إدماجية مقترحة في الفرنسية. Le brossage des dents. غسل الأسنان. Le nettoyage des dents est essentiel pour prévenir les caries, les problèmes de gencives et la mauvaise haleine. Il contribue également à réduire le risque de maladies cardiaques et renforce la confiance en soi en maintenant un sourire sain. والآن الترجمة إلى العربية. تنظيف الأسنان أمر أساسي للوقاية من التسوس ومشاكل اللثة ورائحة الفم الكريهة، كما أنه يساهم في خفض خطر الأمراض القلبية ويعزز الثقة بالنفس من خلال الحفاظ على ابتسامة صحية. الوضعية الثانية le lavage des mains. غسل اليدين. Le lavage des mains est essentiel pour prévenir la propagation des germes et des maladies. Il réduit le risque d'infection et protège à la fois la santé individuelle et publique. Il est crucial de se laver les mains régulièrement, en particulier avant de manger, après être allé aux toilettes et après avoir été en contact avec des surfaces potentiellement contaminées. والآن الترجمة بالعربية. غسل اليدين أمر أساسي لمنع انتشار الجراثيم والأمراض. إنه يقلل من خطر العدوى ويحمي كل من الصحة الفردية والصحة العامة. من المهم جداً غسل اليدين بانتظام، خاصة قبل تناول الطعام وبعد استخدام دورة المياه وبعد التعامل مع أسطح قد تكون ملوثة بالجراثيم. لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو. شكراً على متابعته.